Amen. Dumelang botsadi. Utlwa ba mpitsa Sholo Moaisi. Maina a me ke o tla disa Nelson Moaisi. A Sholo ke a dipapa. Ke di o tla disa ba retso. Le la gane a go mona ke lo le ke dina nang. Na o be beng ha ba retso ke nna ka ke buile ke tla le ngathela ka tsamo ya rona. Le se re se utlwileng gore re tse go tsena ha ka ebile bontsi wa batho ba utlwediwa mo maranyaneng ba tsenya motswako ya gala ka bokhutshwane ga jana go nna molele bana ba rona ba sokotse ba getswe go ba dire ba dia tota go batla di buitse rona di re tlatla 2 minutes nna ba getswe ka di 19 tsa kgwedi ena motlogolo wa mekutlo o nteleditse ne ke le go tirong ga borone ne ke chase motshegare ka 2 utlwe kholo e tsena yala antarankele kana mapodisi ba ntse ba le fa a ba bua gore go iragetseng go fitlhetswe le sa le ngwana ba lepeletse mo setlhareng ke nna ka tswa ho ne ke santse ke thusa ngwana sekolo ebile nna ka tswa ho ka motlogela ka tsamaya ka leletsa my sister Mamotso Machukuru ka mmotsa mo ifuka ya nthare ke ka ko sebele ke ra re kopane go lapeng go blockade ke tsena ha lapeng ha ke nna nteng a phase 4 be ke latlha dio tsene ke di tshwere e be ke fete be ra kopana le ena my sister ke fetetsang ke metse mo lapeng ka molella matlhotlha pelo ona ngolo na mpolella ya no botsadi ke emeletse hana ka tsa tshotlo re ke emela ka Saturday bosigo ne ka emela le sware ra go bana ba nna ka kopantsala ke Christopher ra tsa marotlhe ra maung re tswa tsena go maung ka Sunday phakela ka 6 re letse mo baseng mme go tsena go maung kwa re letse go maung Sunday re tlhotse go maung ka Sunday. Hey, no go bokete ba gae. So from Monday the whole week re tshwere bothata re golagane le kutlo re golagane le Chrissy le Ragompho le rogo ba peleno ke re ba re ka le sego re tswa kopana le ene ke malome a go bo Ragompho sa re golagane le ya ka le batlhano yana ne re tsoga phakela mo lapeng re bola mo lapeng bosigo le go ja re sale mela tota ka bokhutshwane ba geso ra feletse la bofelo bana ba rona ba go tla ba pathologist from go tswa ga borone a kopana le pathologist e ko maung ka tsatsi la boraro ga madua a tla go tswa re ntse re tshwaragane le masedi ba maung ba re thusa ka lerato tota mme hela ka bokhutshwane la ba geso bana ba rona ga ba ikaletsa ka ne go buiwa bana ba rona ba kitikilwe ba matsadi a le bona ba riana ba biditswe ba bolelwe ka go khamiwa segarana se be se tsa bana sa go batega mo setlhareng ya no ke ona khanyene ke batla gore ke tlhatswe ne tlhagale mo di Facebook gore bana ba ikaleditse bana ba kalediwa ba geetso ya no re o santseng a belelo gore bolele bana ba ka ke ra go ngwana o monyenyane o santse le mo diatleng tsa mapodisi mo diatleng tsa mapodisi o wa phierile ka la bone re tswa mo go eno wa phierile na bolelwa melato ya gagwe gore bana ba gore ba ikaleditse rra ba gore mo tswa ke re ke mo fitlhela ba so mo lapeng e bo ba tsaya ka motlhala o bo re mo fitlhela ba kaleditswe mo setlhareng bana ba ga ba tlhokagala lesola la go ikaletse bana ba bolailwe ba kitikilwe mmelo otlhe o na le mo tlhogong ke matsadi ya la mo go lesang mme ebile gape go supa le gone gore go na le kiteo tse dikgologolo le tse dintšhwa go ya ka ba bongaka yaanong ga ke batla bua sepe se sentsi ba getso ke tlo kopa rre bareye goreng a tsweledise ke ene rre bareye malome a go borrago dumelang bagolo tiro e ne le ko mangwe e bo e ne le setlhogo se se usang botlhogo
ro buang ka ene wa ditiro tsena go tswa ko kgaolo e bidiwa go Tetotome re na ra emela ra go police ke a kopa gore re kopa go mmona nya mapodisi ba re letla ra mmona ya re ba ga tsoma go tsang botlhoko ga ise do tsutlhe ke gara go tsa dilwana tsa musiko la pele ne le mathata ntwe le tlhaka-tlhakane mo le go tsa botlhoko mo ile gore le gore ke sort of bachelor pad ya no ruma tena le toilet mo teng go supala gore ngwana rena na itotlella mo toileteng o ene se ganka sentlwela e kgonne go roba le batilena a molatela mo ya no go tswa motho bana ba ge ba bolelwe ka tsele e tshwana ngwana o thwese gore before ba khama o ba iteile ka seng mo phatleng mo le goreng ile gore a re o le gawa a ba go itangwana ka sosi ga a tswa bone o se ganka se a ba khama a batla go meka shore a ba tlhokahetse tiragalo e diragetse ne le atela bone ka bo 8 bosigo ga tswa ho yene se ganka se ne le se ipisa kerekeng ga sna go ba ka ba re tota maung ke mophane mme go ko a tswa ba ka letsa teng le lona ga le ka bona mophane wa teng ke mo le ga le mo phika le ditse kana ga o raga nke ba o robile ke ra ke lebeletse o itia ya mme ya no se se ira ga tswa kerekeng champa gore na iteile a re e tla re ga a le go kerekeng bangwe ba bona ya modimo o mogolo e be go sena ba bona go itlha phakela wala botlhano o tsena mo lapeng o ipitsa ba mo lapeng go tsa ona se na mo kae ba le ba mora ga se mo entselele ya maungo motlhaba re gore ga tshwa le botse borra motho mo re ga o tsamaya motlhaba go ka timela nya kwa o latela motho fa le go bona gore se mamaki o tsamaile gore ha nna nteng ditsela kwa kgaolo te bidiwa go te Matlapana ya no ha se re Matlapana ke Matlapa nya ke Matlhaba o tlodile tsela e dirwang ya ba ka letsa a ba ipolla goreng e tla ba ile tsela e ba bona nya mena ko e ba sa bona a ba wa ntsele ene gape o ya go setlhareng se a ba itlhela o tswirang o bolosa ngwana mo setlhareng o mmahatsi ga tswa gape tirogala o bua gape a tswa go mo ipatlisa go sele e be go ra gore mongwe ba mmona ba ripotela mapodisi ntele ga e bua kwa itlhela mapodisi a sa gorogile ya no ga mapodisi a gorogile ya no wa ika gore ke semamanyano o batla gore mapodisi a o bise bona mo setlhare a kry-a mapodisi a bona motlhaba wa motho kila etana a re o hulise ngwana ipola gore ngwana a sampane mo botshelong o tswa go gore ile ga o sena mo o irile eng a ke le go tshwantseng ke be ga e le gore e na bona gore wa tshela nke ba tswa go bolela ba sepodisi ga a ira yalo yana ba getso tiragalo ele e maswe mme ke batla goreng ke arabe se sengwe ka gore kana dikgang tota ga di buega ga nke di hela go buega ka go sa boneng moswi ba ba itseng maungo mogote thata o mogotela wa bona o mpeka kwa ke apere kwa ke apere t-shirt ela yaanong ngwana o wa modimona ne ra kopa ba sepodisi gore ba re motsitse ka kwana yaanong se se diragalang ba emeletse ka bo past 10 wa phakela mme go ntse gore mogote ga se gore o itlhetse go te o senyegile mo setlhareng ya ne ntse le ene ela ya kaela le itsela motho a tlokaetse gore ntse ga a senyega ke tsela gore mogote wa go tswa maung kana maung tsa 1000 kilometers go tswa kwa go tla kwana go ka tswa milwe ke mogote o ka re o na a transportiwa a tsentso mo bodibekeng yana ke tsela gore gongwe ke kganye le bona le sa kgone go mmona ke ba ka lo ba go
ke nna Kutlo Moaisi. Lesang o emeletse kwano ka di 8 tsa Auguste a ya Maung. Ha ya Maung yalo ha tsena kwa o na itetse ene role. Ke motho ke bua le ene le Yuri. Gore ha ke ka tlodisa letsatsi ke sa bue le Yuri ka video call le botshelo bane. Ka lo 2 days ha ka tlola ke tshwentse gore ke bona gore ke ira ya ha le data ga yo ke ba batlele ke ipatlele. Ka morale sang gore o ka ena mma ke sa le o tla mo ke sa go bone. A ba re ke nna kgakala tota. Go ke nna teng gore go tsoga gore ke di taxi ka ngwana. Gore ha ke tsora nka le kaela ke re ke go tsoga wa go bo campile hela kwa. Mme mo motlhabeng ko taxi ke sa bue ka kwa lapeng kana ma mo motona. Gore wena bona gore hela ke go tsoga ga bona ha mo go bane hale ga ba ya kwa lapeng. Le sa ngwetse kgwedi ko Maung ha ke a mmona le haele ka matlo le Yuri le ke bereka go bua le bone hela mo founu. Me ke re a ne a ka lo hela botsadi ba go ba buile. Thank you.